Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Shout out kada kay amin anaayat tamang tartarabay kadagiti drama mi. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ara pauluan. Day tala agkut-kut-kut ti ammom. Ditoy drama tayo. Unay daytan kaka. Ayan naman ni Brenda. Ada ijay silid na Anya latar aramidon na ijayan. Di pa'y tumulong agtrabaho dito'y balay. Inka kitaan tap na amab no niya tar aramidon na ijay silid na. Di mo pa'y laiba gano niya tar aramidon na ijay anak hitam. Agkut-kut-kut manay. What? Anyat kut-kut-kutan na. Nagiti kukuna Ay unay daytan kaka. Idi pa'y na minsan ako ko tisapsaparin na. Aging kakadiita, kuko pa'y laan. Kunam nga idi pala na minsan nga kut-kut-kut iti kukaw. Nalpas mat siguro. Iso nga ita, mabalay na pinpinturaan na. Ay unay daytan. Kasanong tulaangan no makiasawa no kastalatan. Ay, naitakot ti pang dadadaela mo ni ti panunot ba? Bay amdita at ay sunto ti makaamaw. O naidaytan kaka. Nay, ada ka mat, Jason. Uwe na. Agpasyarak man mo dito ayan niyo. Ay kinasaya at nakapasyar ka mat barok. Ada ka din ni Brenda na. Ada dita salas. Bisin samay. Busy at talaga. Anya nga iti aramidin na. Agkut-kut-kut manan. Anya nga iti kut-kut-kutan na. Tiko na Ay, unay daytan kaka. Kunak no anya itayon ti kunayo akut-kut-kutan na. Ay, mabiit la ang barok tinak ayaban. Unay daytan kaka. Rumor kan tada dita ni Jason. Pastragan yun, adito salas nanang. Tani, kut-kut-kutak ti tangan ti sakak. Apay ayaday ta, tasan na malmalpas. Idi pala na panatawan na kut-kut-kutum na gita ako ko. Unay daytan kaka. Unay mo ta makatawanan. Itay la arinugyak tag pedicure. Kag pa-pedicure ni jay ilay tapno malpas. Awan kwartak nanang. Dayta ka ti ibagbagak. Ingka ngamin agsapol iti panggedam. Tapno adda pagpakut-kut mo just kay. Awan nga ti masapulak nanang. Awan ngamin aalertuam. Kita man ni Beke. Saan amaw-awanan iti trabaho. Tanunalpas ti may sa trabaho na. Wano nagsira. Wano anyapay dita. Napartak ama pa nagsapul iti sa balay. Awan pilpilyon na, nagagat ngamen. Ikumparadak manen nanang. Saan anasaya at ti ina, amang ikumpara iti anak na iti sa balay. Amo matyag sao, ikumkumpara ka aya. Ibagbagak laang tapno magutugot kamot angag sa lukag. Nanang, ada ni Jason ako nayo ngam tungtungtungan da meten, unay daytan. Alay sadeng mo nga ruden dayta. Kaalangan mo't anak kakayang ka nga kut-kut-kut iti koko ang makisango kenkwana. Unay daytan kaka. Umay ka ni salas, Jason. Jakpay nga minalpas tar aramidek. Ijay tanton nga ginistorya. Sige nga rin Hala. Agtugaw ka, Jason. Agyaman ak Brenda. Anya ka diti bagam. Jay sigud nga bagbagakin ka May papan iti ayat mo? Uy, anya nga iti sungbat mo. Saan pa nga ita? Ado ngamin ti pampanunutek. Anya nga ti pampanunuta nga ya. Tibiyag ko Ha? Unay daytan kaka. Naan ano ti biyag mo aya? Aggurigur nga rod. Aggurigor ti biyag mo? Wan nga rod. Apay nga kasta. Awan makukwartak.
Agtrabaho ka tapno agsweldo ka kat addanton kwartam. Awan nga rod. Adda nakita ka nakapaskil iji ili. Wanted secretary. Secretary ti abogado. Sa anak mo ta nakalpas iti kolehyo? Sayang nga raw. Ado ti makitkitak nga agasapulan iti clerk kada manager kanda dumapay apang opisina. Anya nga iti may parangko ang nagadalak, awamot. Ay na, dayta, ti bagbagak, nga uray anya ditan, basta nasaya at apanggedan, di mumut kayat. Ala ni nanang, makibibiyang iti saritaan. Saan mo't adakes, kayat kalaeng mo't apalagipan. Husto ni nanang mo, Brenda. Palagip laday jay. Kan kaste ko na akong. No adda bakan ti dita na saya at lakit day. Sumrap ka na, tapno adda kwartam. Nay, di ka pa'y gayang pinagkape, wano pinagmerienda ni Jason. Day tamo lakukum nga minon ti kutkut-kutab. Insar nang kung arudan tinagkutkut nanang. Madamdaman na pagkapiyag. Saan nyo na panunutan day tanana? Tanay, agpakada ak matan. Adda pa'y ngamin aramidag. Nagbiit ka mo tan? Busy ka matlag. Baliwak ton ti umay, tun saan ka abisi. Unay daytan kaka. Awan, dayto ya babae. Apay ay abakay. Enton kwan akit mauman ni Jason. Apay ay Tunggalo may agpasyar, busy ni Brenda amang kot-kot-kot iti kukuna. Naira-naraing siguro. Kanayon akasta. Di pa'y makatulong dito'y balay. Ada kasta ayamo ta babae. Ay suruam Mano, abagbaga, awan dengdenggen na. Sokir a tao. Iso abay akong. Di na pa'y may labat imureng na. Ibagam nga minalabaan na Dilaw kala dilaw ngam sikabot latat ti mangilaba. Baunam nga aginaw. Kalpasan na sikamot latat ti aginaw asumanaaw. Kasano kadyak mo't mapagkirin. Iso abay amon Sadot a babae. Dayta, ti saan to amaanusan tagbalin nga asawa na. Unay daytan kaka. Apay, di mo pa'y sinungbatan ni Jason, Brenda anak. Saan pa'y tatang? Sungbata maun, tanasingpot na jay. Nadayaw. Adda adal na, kan adda mabalin na. Naggagat pa'y. Nusong batak tatang, amangan nukid dawon nan ti kalaysa. Diyak pa'y kayat. Ngamin, agpapasakpay iti kinabalasang. No addan asawak, addan tun lapad wano kontrabida iti biyag ko. Kas kadamarityo, kan Bilma. Sa balimot dagijay talaga alukaw tinakiasawaan da. Diyak kayat nga addan tumangkon kontra kanyak tatang. Kas kada mga paapa kanyak, diyak kayat. What? Sa bagay, adakin ka na ita. Naimbag ni Jason. Nanamay kantaw. Basta saan pa'y tatang? Kaano nga rod mo nga, ti kayat mo, apan nakiasawa. Oray kumaano nagagat ka. Awam may tultulong mo dito'y balay, di ka pa'y lamaki asawa ki day. Unay day tananang, kasla abugan dakmutan. Saan mo ta kasta? Ngam day ta klasim akasta awan lat amukon. Ti may bagay iti kasken ka, kat day tay kasken ni Jason, nga damabalin na. Tauray saan ka ngagtrabaho, agbyag ka. Ngam no padam to ang mamirmiraot ti pakiasawaam ay, agbisin kanto dayta kinasadsadot mo. Unay daytan nanang. Dayta la kukum ta mumes istimaren, unay daytan kaka. Ilabang man di ulas kan ap-ap ti kama, anak. Ni tatangmot, kakut-cutics ko paglabaan nak. May katan ati cutics ko. Ulay daytan kaka. Ninanang laangan ti paglabaan niyo. What? Maday ti bagbagi na. Iso asa na makalaba. Inton umimbagan Apay ayata nagsadot ka. Masadutak nga ro tatang. Kan kastay kunakon mapirdila ang ti kay kabkabil a cutics ko. Di ka man lag-cute-cute san, tapno awan pambar. Salbag kitday. Unay daytan kaka. Brenda insan, nagkasarmal gaya mo ni Jason inten na may alawas. Asino mo ta Jason ti ibagbagam? Tingay may mang paspasyarking ka. Anya?
Kaano? Kunakman mo, Mount. Inton umaya Domingaw. Anya? Amo siya amin na. Ngamsi ka, di mo pala amaw. Apay, di na kainawi saya. Saan mat? Apay ngay akas ta tinaramid ni Jason. Barumay. Awan lapay, ki panangikasar na ito sinaw. San mo matanubyaw? Una nga mag-araram kanyak. Tagayam, mangikasar iti sabali. Kapo siguro ata di mo malasungsong bata na. Nagloko mutan. Unay daytan kaka. Sana kinaloko na jay. Karbangan naman. Kan among kadiin sa. Ora may salang ang katulong ti kasar na. Nasingpay. Nakagagagay. Nakaimma ni Dolores. So, ti kasar na. Agtatakon mo't iti katulong. Ala, manglais ka kiday. Di mo ibagbaga katulong ni Dolores. Kamay santo na baknang. Nangat-ngaton-ton ngam siya. Kan masa, agdinamag apagadalan ni Jason iti kulihiyaw. Anya? Mabit lang nagtadwa ataway na panang paadal na. Nakapagsikin niya college mat ni Dolores. Dua taon langan kat malpasan. Agasam nga neta. Pagmasteran na kanupay. Anya? Sayang kainsan. Nakapuyam na ijay. Imbes sa sikat ikasar kan pakadalan na. Awanan Sabsabalin to mga minti panunot mo kadain into na ram. Unay daytan kaka. Upat atawanan tinapalabas manipod in kasar ni Jason ni Dolores. Anya nga ita Brenda anak. Di umapapal kan. Tatang. Si Maya atan ngagkaraumay mangpasarkin ka ni Jason. Di mo pala inaklaw. Si kakumati pinagadal na. Nagsaya atan tibiyag ni Dolores. Agtrab-trabahon iti bangkaw. Wow! Idin po ta si kakatawan. Natala kukukon ti amaw. Sarmeng ka na kukaw. Anya nga tinaganap ba? Didak ko man si Diren tatang. Ipapaamiris ko laeng, tidak kalabindot mo, tapno agbaliw ka nanak. Panawanan, tapno agsalukag ka. Oray kayat kung ituloy tagadal, awan mo't kwarta tayo. Naita nga raw, ti bagbagami ili kaninanang mo, ngam sabali mo ti panunot mo. Ngam sabagay, saan pa'y analadaw ti amay nanak. No talaga anak ka Ameris kan, agtignay ka, agtrabaho ka, agurnong ka, kat no danton ornong mo, agadal ka. Bakit akong nanang? Ay, bakit akong tatang? Anya nga ron ti aramida mita, no saan mo akayat nga aramida, nagiti nasaya at abalakad. Awan ti mapanunot kong aramidon tatang. Isungar nga sorsoro kan anya ti aramidam. Saan kuman anatangken ti ulom anak, tapno sumaya at betten ti biyak mau. Saan nabalin kada kami kaninanang mau, bakit kang lakay kamay? Dahit ako mamasak bayam ti panunutam. Saan kita negatibaw? Tawan na saya na tungpal na nukasta. That's right! Sige nga rod tatang, tungpalan kayo. Ngam sa dinong iti pagsirkak. Ora no waitress di tan. Ora sales lady. Nusukyada. Wano babaunan no kabalam ta nasayat mo't nadalo sa panggadan lagi ta. Ay, narigat ti babaunan tatang ta diretsyong agtrabaho no damatrabaho. Nang runa pa'y, no managsang ili ti amo, awanan marunot ti imak. Saan matakasta ti amin nga amaw? Ayunay daytan kaka. Brenda anak, mauday apan nakisarita miken ka. Nutong palem, nasaya at ti pagbanagam. Ngam no saan, agrigrigat kan tulatan. Unaw ti kuna ni nanang mawanak. Sige, nanang, tatang. Ibagayon anya dayta.
Isardeng mon ti mangkot-kot-kot dita kokom, ken tumalangkyaw dita sarmeng. Trabaho ti pasnek mo. Patsik ngagbaliw ti biyag mo, no trabaho ti pasnek mo. That's right. Kadita, ang makaigem ka iti kwarta, ken matulungam tabagem. Awan pa'y nga rod nanang. Kinapuno na, nakasaritak ni Jason ni Kalban. Nagdaamagak no daam mo na mabalin mo pagsirkan. Anya? No kayat mo ka no ti agaplay kasir iti negosyo na awatan na ka. Ora ta amumot idaadwa ka ni Dolores. Saanan tatang? Inakla papaapalan ti bagik. No makitak to ida kini Dolores a nagsweet. What? Ora daytan kaka. Baliwam ka din ti mindset mo anak. Ag-practical kan, ag-positive ka, tapno agbiag ka. Kasta lang dayta. Mas dawak metken ka, Brenda. Awan atin na saya at apagtungpaalam no baliktad ti utek mo. No kayat mo, kuyogan ka itan iti opisina da Jason. Ay, unay daytan kaka. Agyaman nakitikin ang bagyong agasawa, Jason. Painikan dak iti gundaway ang maadaan iti pagbiyagan. Masyanak mo't kan ka. Kan karagiti dadakkel mo, ta bakit kan lakay dan. Sana na masapol ngagtrabaho da iti gusto. Si kanti manggad para kanakwada. Jason, Amok akasapulan nyo una ti kwarta tapno dagastusan nyo asang kapamilya. Kan gastuam nga umay agtrabaho iti inal daw. Iso nga ipaayan ka iti cash advance. ha? Insingasing kat bini Dolores day ta kanyak No kayat mo lakid day, oray advance mo ti inam abulan na sweldom. Anya? Nagimbag kayong agasawa, Jason. Sayang. Ha? Anya ti sayang? Sika, este ko, agyaman ako na kuma. Unay daytan kaka. Anya nga ita. Dakkel, tinagsayaatan ti panangipangag mo iti balakad may anak. Saan kat aday ta kukulatan ti tamtamingam. Ada tamingam ang makaipaay iti pagsayaatan, kan pagsayaatan tayo amin. Tatang, kat saan kon akagura ni Dolores? Saan kumutan a panunutan tinapalabas? Tikit di basit ang negosyo tayo ti panunutak. Wala. Dakkel mo tanabanag na ita 6 months advance ngayon ta da Jason kan Dolores kan ka. Kan pinabuludan na ka pa iti pangrugyan tayo iti basit ang negosyo. Iso nga aramatan tayo da ita iti nasayaat tapno mabindisyonan. Kan mabayadan mo't laang. Ay unay da itaan kaka. Pudno dayta anak, agbalin kan abisi ita. Saanen aday ta kuko ti pakakumikumam. No di ka ti pagsayaatam, ken ti pagsayaatan ti sibubukal a pamilya. Unay daytan kaka. Panagdagat, positibo a panagpampanunot, kang runana, ti panaypangpangruna iti Diyos, ti makaipaay ti talinaay a panunot ken biag. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan a napauluan. Day talag kot-kot-kot ti amom. Dito'y drama tayo. Una daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.